gute haramanuka nko kuri imikoro ni imisozi imanuka nukuva ruguru ukamumanuka uhaye wikubita hasi ukarinda wika abarundi ngo banye bavundagurika utavunitse yakomeretse ni kibuno mpamago nukuvuga ngo utakomerekejwe n'amasasu yakomerekejwe niki ni nani hamaze kuba nyine kumanywa bashira mu gicamunsi Skoyi iraza indege yari turutse Kanebe igera ikaziba noneho ikaziba ukuntu wateye ni imisozi izirebana hari imisozi y'intagereka hari umusozi wakaziba hagati aho bita ku bitaro no ku isoko yaho noneho ikubita ibomba urabona ko yarizi ko ishobora kuraswa ya mizi imeze nka kujya kumurabyo ngo ikubite iri kubita mu Barundi akamasha aho ngo amafa 118 aho 118 barapfuye abandi barapfuye noneho baba babuze uko bagira noneho mayiti ntibazikorera aho bararoza hehe abasigaye bamanika imunde abandi ngo yari migenda itora ngo ngakujya ku isenene zapfuye ngo ngabo ariko igitangaza president Ndayishimiye azavuga abo ni baba berekana umunsi w'ingoma yaberekanye Ndayishimiye azavuga ngo bari tutabana ngo azamavuga ngo abona abazalendo bigize ngo bambaye ngo impuzangano azavuga ngo ni tabara ngo yambaye impuzangano niyo bafashe ngo nibo baberekana shuti bavandimwe dukurikiye kuri Mibunda TV 1 Joshua Entertainment Rugenza TV Joshua TV mwiriweho amahoro ingusho ni yayindi interuro ni yayindi ubusabe ni bwa bundi murabuzi ni subscribe yabaye subscribe mwayikomeyeho abantu bo kuri Joshua Entertainment ibihumbi 40 mutayamuza ngo mutuzamure tureke induru ama subscribe mumeze mutu kuko mu mwatumye dutinda iyo ibihumbi 35 biza ngo bikore subscribe umunsi umwe twari kubi subscribe yararangiye mu matwi y'abantu ariko kandi ko baza baca umugani mu Kenyamurenge ngo utarumya ngo utaza kura amaboko mu rusho ubundi turacana ko dukaranga dusaba subscribe umunsi umwe akaza 50 bwacakaza 3 bwaca bukira ntawuje ariko kandi bakakomeza bakiyongera turashimira abantu bose ko subscribe muri abantu beza muri abantu b'umutima mwiza muri abantu b'abarwana shaka muradukunda ikibitwereka neza ni subscribe muza mukora bwana Rugenze yego interuro ni yayindi uruta kwisa umushitsi tirubaru rwawe kamunuhungira kure ubundi bwana munyamakuru abantu ni batera udutere bwana Yesu asifiwe hallo muratumva abantu bo kuri Joshua Entertainment Mibunda TV 1 Rugenza TV Joshua TV 1 muradukurikira byibuze dimwe muradukunda iki gihande kiraha cyangwa kakirikaha ko ndareba bamwe reka nzinga amaboko kugira ngo mbitegereze neza ndamera nka kujya kwa Baramu wabwiye Baraka ngo abonye ko ari ubwoko butavumika naje ndemeye neza kubera ukuntu mudukunda naje ndarahiye je na Mibunda na Joshua Entertainment tuzoza tubaha amakuru y'ukuri ndarahiye yego amakuru yiwacu turayahera mu Minembwe igituma tuyahera mu Minembwe hari abantu bazavuga ngo se ngo kuri kimwe muhera amakuru mu Minembwe ngo kandi ntabitavya habaye zabandi bakunda ibita hari amahoro singira ngo niho twohera tugashima Imana kuko biri yavuga ngo tushimire ku byatubayeho tuyiragize n'ibiri imbere tugomba kwishimira ku mahoro ari mu Minembwe no munsi bwije hatari amasasu uhereye mu Rugezi ukaza ukageza hehe ukageza mu Rwitsankuku ugakomeza ukageza Rurambo hano kuri Nyakamungu ukageza neza aho bita n'ubundi hariya muri Mukungubwe na Mukono yego aho hose hiri wari amahoro Yesu ahabwa icubahiro glory to God yego ariko kandi muri ayo mahoro yahiriwe hari abashitsi bari bategerejwe bamaze gusesekara mu misozi y'Umurenge vuga ngo gusesekara barashitse vuga ngo gushika abi wacu bushabashika vuga ngo none ntibuca bashitse none noneho bantu bakure mu rujijo barahari niho bari baratuje nuko ko baravugana ngo se ni mwebwe subiza ngo bahashitse hari abari baje kubatega bahuye nabo bahurira muri Mukono bakubereka igisirima cyabye niwe
iki gisirimba aba habaye twokicerekana tuba tukivuza amakuru ariko muraza ko kibona bamaze guhura n'abandi bishimye. noneho hari ikintu reka mbabwiza ukuri, igihe abana b'Isirayeli bari bavuye mu bunyage bamaze kwambuka hari, reka tubacishirizamo akaverse biblique gusa kuko kubabwira ko turi abana b'Imana. Nindi waroza abantu bundi halo, nukuvuga ngo bamaze kwambuka hari inyanja itukura, ngo bamaze kubona bataye ibibazo hakurya z'umwami bita Farao zasobanuraga ngo ni ngo c'est roi de Derwa. Nukuvuga ngo ati twebwe tugize Imana Farao roi de Derwa rero umwami w'ikirumira habi ubone ndayishimiye niba president w'u Burundi utanga n'amategeko muri Kongo ngo babone basa n'abamutaye. Noneho nawe kubera bwa buzeze bwiwe ngo yamaza yiruka n'amafarashi ngo yakumuriro ngo yamaza ngo agira ngo ninzira isanzwe. Imana ati wewe nakweretse ibimenyetso birenga 9 kugeza unarusha ngakoresha inzoka ya Mose ikamariza abakonikoni n'abacwezi n'abarozi bose bo mu Egiputa. None wakomeje takagabo gahimba kandi katara urushipa bamabishira bose munya ngo barangize naho kandi unashaka kuvuga gusa wonyine twinjira mu Miriyamu aterura indirimbo ngo araririmba ngo Isirayeli yose iramwikiriza. Uzindira barebye yaravuze ngo ifarashi n'uwo yarihetse ngo Uwiteka yabiroshe mu nyanja. Noneho gatwebwe ngo iyo Farao abimenya yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo n'inzira isanzwe. Iyo nyine yamye mujana inyanja ngo ihure yamajana na NO we gutinyiri ya nyanja nubwo itukura. Yego reka tuje mu makuru. Lova izanive ngai twagiye ijwi ry'Imana riravuze ngo imurenge hajya kuboneka ihumure. Imurenge harongeye kandi ukuvuze nyine nuko niko bimeze. Hari havuze ngo ijwi ry'imurenge rirabonetse. Imana kandi irongeye ivubiye izuba muhire yavuze ngo gitondo kimwe izuba rizo rirarashaka. Nibyo byabindi nzanikira mbabwira ngo nabi nyanja zatwaye ngo tuzobagarurirwa twishimane n'umukiza. Abamaze kurenga hariya mu Rurambo abari baciye inzira yo kuri Kange bahuye na bwa matope barabukonera nibwo barashebitsa mu gishari kandi ngo wumva mu gishari hameze gute haramanuka nko kuri imikoro ni imisozi imanuka nukuva ruguru ukamumanuka uhaye wikubita hasi ukarinda wika. Abarundi ngo banye bavundagurika utavunitse yakomeretse ni ukuvuga ngo utakomerekejwe n'amasasu yakomerekejwe n'iki ni nana. Hamaze kuba nyine kumanywa bashira mu gicamunsi Skoyi iraza indege yariturutse Kanebe igera ikaziba. Noneho ikaziba ukuntu wateye ni imisozi izirebana, hari imisozi y'Intagereka, hari umusozi w'Akaziba hagati aho bita ku bitaro no ku isoko yaho. Noneho ikubita ibomba urabona ko yarizi ko ishobora kuraswa yamize imeze nka kujya kumurabyo ngo ikubite iri kubita mu Barundi akamasha ngo amafa 118 aho 118 barapfuye abandi 100 barapfuye. Noneho baba babuze uko bagiye. Noneho mayiti ntibazikorera aho bararoza hehe abasigaye bamanika imunde abandi ngo yari migenda itora ngo ngakujya ku CNN zapfuye ngo ngabo ariko igitangaza president Ndayishimiye azavuga abo ni baba berekana umunsi w'ingoma yaberekanye. Ndayishimiye azavuga ngo ni bari tutabana ngo azamavuga ngo abona abazalendo bigize ngo bambaye ngo impuzangano azavuga ngo ni ready tabara ngo yambaye impuzangano niyo bafashe ngo nibo baberekana bakamubwira ngo matrikire yacu ni yingiye dukorera muri batayo turabaha famille zabo zikavuga ngo bari n'abana bacu leta timwe muzemere. Ayo niyo yabaye ku Barundi no munsi ariko no munsi tubabwira inzira ya Kaziba nukuva Bukavu Nyangezi Kaziba mu Rurambo neza inzira ni wasi neza hariya n'ubundi
za Gitoga za ikiza gaciri yanziraga rero nkubwira ukuntu gihari mayimayi iri hariya y'abafurero bari hariya za Gitoga na hariya nibo bari barirukanye Fureko bamubwira ngo nta bwanzi dushaka hano twebwe turashaka kongera kubana n'abanyamurenge ibintu byo kudutandukanya n'abanyamurenge no kudutera induru c'est faux et archi faux tubishaka abashi batanze itangazo ntaraguca mu ijambo kana munyamakuru baravuga ngo aha abashi bose twebwe abashi les chefs coutumiers babashi tutanze itangazo sans toutefois y aller muzumve abashi mwe bashi mweshiko muri mwaruyugiliza muri mwaruyuva aho mugirira mweshi kamango chirwa chibala mimwinyi ntubabwira ukuli ibyo mwamadera mwe mwenyine ibintu kobili namuzinda ndishibweri namuzinda wabashi amadera mpu ntaye wabandolo shando muchibwi bonyine bivuge baravuga ati twebwe abashi ndidukeneye intambara banditse urwandiko kandi basinyaho bose baravuga ngo tous les chefs coutumiers de Bashi l'entité yose kontorwa n'abashi nta leta ya Kinshasa dushaka turashaka AFC ku bantu bindi bibi bavuze ati leta ya Kinshasa kirazana amadrone hejuru n'amasikoyi ikarasa aveglema bivuga ko ntidushaka titwamenye kuko ukuri twamenye ukuri ko abadukunze RFC M23 reka tukiri hariya tuvuga abana bazamutse daboro none duhite twinjira Kamanyola tuwe pole iriya bomba aya mabomba y'abarundi yahise yica umudamu yego n'umwana n'intambara niko afite abandi bana babiri bacika n'intambara niko bigenze ariko buriya ni kwisibuka zabacu mugani utazo usangira n'udakoramo yego ndabusangira n'udakoramo ngayo nguko breaking news uko bimeze ubu twatuvuga n'abana bacu bahetse isezerano barahurutse bamwe bari hariya kuri Mukono abandi bari hano za Kabembwe nukuvuga ngo Rurambo bayiciyemo ibice bibiri bamwe baciye inzira zibiri bamwe baciye inzira yunamiye plane ya Ruzizi abandi baciye inzira yunamiye iri ahijya za ngayo nguko za Mwenga ambo yunamiye Mukono bayunamiye ahantu biti za Muhuzi Muhuzi ni uzugendo kagera aho bita ibutinyi umanuka nazahari za Ruhinja za waya wataruhinja ibutinyi uba wikuja za Mwenga nukuvuga ngo igituma banyuze iyo nzira ni nuko za Mwenga nta duyuga ihari bamukuyeho ni naco gituma twaza tubagara tuti gufata hariya hijya bizorohereza abazazamuka hariya kudahura niki nibibazo ariko hariya bageze rero strategique tubabwire kuko hameze dore bayita strategie militaire nukuvuga ngo bameze nk'iyi telefone strategie de guerre inzira yose bonyuramo yika muri plane kandi inzira yose bonyuramo yose irahegera ibuvira ni kururu mpaka Bulaya tous les chemins mènent à Rome mon frère habana 98 intambara y'ishabareti gakunze yari yananiranye ariko baramanutse ngo baturuke hejuru ibuvira niriya ndege babavuga ntiziharwana yo harwana guteze iragwana mu kanogo uri buvira ubuhanamye ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye nukuzihaguruka mukama mwirasirikira i Burundi icya kabiri ubu umuntu uri Bujumbura yogira amahoro intambara iri buvira mu gihe abaharwana adafite icapfa nabo ariko mu gihe abarwana ibuvira bahaye baterwa n'abari Burundi ufite ibyago byinshi byo gufata ino ntambara yari iri no muri este ikarangirira i Burundi kandi murebaho Ndayishimiye ahendeka afashe gisageti ahari muri presidency wiwe ari kure n'intambara ariko Ndayishimiye iwe neza ibyago by'intambara ko biri tugatuga nukuvuga ngo urugambi we ni nkaho ruri mu gikari c'inzu yiwe yego kubera kuko nukuvuga ngo umuntu wese uri hariya tuvuge Kavimvira se cyangwa uri Kamanyola plutôt uri hariya kuri Murongo kurasa Bujumbura ni nko gucira inyeri ukamucira umuntu turazira amamisire babarasa bari mu rugombo bakayarasa mu Kamanyola nukuvuga ngo ishinze hariya hejuru mu Gasenga nuko amusenya Bujumbura ukamubushira hasi burahari nukuvuga ngo ko bari gwisa ibyago reka tumanuke muri plane hariya mu Kamanyura mu gitondo karekare bari babyutse asa n'agahenge naho ko barayinstara waje kuba nka saa moya rurahura
bararwana abarundi bagaragaza noneho baza bagaragaza gusheringa noneho ngo basheringe babona ko barasheringa naho ya nzoka ya Mosi yahageze ko baratera ikabimira batera ikabimira kandi abarundi bagira intambara zibiri bagira sharingi no gutega za mine buriya nizo ntambara zabo zibiri cyane nizo biga barasheringa cyane bamara bagatega niki bagatega za mine ariko nubundi byabaye iby'ubusa FRDC yamihunga mu gitondo kare rugikubita none ubu nyina makuru duhawe ni mugoroba nuko bashinguye artillery yabo hariya Ruvungi bayijanye Kabunambo nukuvuga ngo batambutse ico batinye nikiye nukuvuga ngo zirangabo ziri mwirangara zishobora kumanuka icyenzera naza kubwira zikamanuka inzira mu rubanga zigafunga kubwegera noneho umuntu uri hano Ruvungi ntaba kibonye ahahungira kandi bafite imbunda zigendera ku mapine nubundi zidaca mu myaro niko gufata artillery yabo yari hera Ruvungi barayimura ubu nyine igiye Kabunambo reka tubumvise wenda bamwe gutugara bari bamaze kangahe n'ubakiye ababesha abakecuru badafite kumenya ibintu. Peuple congolais, tuko tuna témoigner, tuko tuna démentir ma information za bongo kusema kama AFC M23 ilitoka Kamanyola, ilitoka Katogota. Je suis ici aujourd'hui, c'est le 4 décembre 2025. Nous sommes à 12h30 minutes ici à Kamanyola. Voilà le chef de cité lui-même en personne avec mon adjoint. Nous sommes au pont, au monument construit par Mobutu ici à Kamanyola. Voilà, tout quoi pas, nous sommes en paix malgré les bombes tirées de loin à partir du Burundi. Bombes zinatoka Burundi zinakuja Kamanyola, zinaendommagé ma masomo, zinaendommagé na ma hôpitaux, il y a des blessés, il y a des morts, même à Katogota ni vile. Voilà, mko nasikia ma bombe, c'est les bombes zinatoka ni Burundi, zinakuja kupiga les paisibles citoyens à Kamanyola. Donc, tuko katika amani. Ijapokuwa wengi wanasema uongo kama ndo vile walikamata Kamanyola ni bongo. Leo le 4 décembre 2025 mimi huyu hapa chef de cité niko ku monument hapa ni Katogota, hapa ni kumpaka Katogota na Kamanyola mpaka Katogota tunaokipe Katogota, tunaokipe Kamanyola, tunaokipe partout. Donc nous sommes là. L'ennemi a kubadanganya. AFC M23 il a maintenir la sécurité de la population, quels que soient les Burundais qui tirent sur les paisibles citoyens. Les citoyens wenye biko Kamanyola biko napigiwa mabombe kutoka Burundi. L'ennemi hana nguvu. Coalition FDLR, FRDC, armée burundaise, wazalendo hawana nguvu. Armée révolutionnaire inazidi kuwachapa vikali sana. Inazidi kuwachapa, wanakosa nguvu, wanaanza piga raia, wanaanza tupa mabombe raia ya Kamanyola yenye haiko kwenye vita. Vita iko kule dikote Luvunge, dikote Lubarika, lakini yeye anatoa mabombe pale Burundi, anapiga bombe hapa Kamanyola. Juk Burundi, Rugombo na ile kolina Binyange na Katoki, c'est à quelques moins de 5 km. Voilà. Ngira ngo ayo nayo uyu ni chef de cité yazavuga ko ati ingabo za AFC bayita ngo ni AFC M23 twirwaneho zifite imbaraga hatama bacu baratsinzwe ko barabesha none babonye ko sinigeze kukubwira iyo umuntu yarwanye n'undi akahunga iyo yagize ubwoba azaje avuga ngo arakubita umwana cyangwa arakubita umugore wabo yamaze guhunga nukuvuga ngo Burundi aho busigaranye aho kuvuga ngo buhangane ko burasa mu baturage ariko ni kwa kundi twavuze nta mbabazi babafitiye kuvuga ngo hari akadrone nako kagize ubunyine ngo karazariya hano hari za Gatogota baje kwishira muri ngiye bariko bimura artillery yabo babegereje none bazana akadrone ngo kaje hariya bahise bakamansura kigeze gahagarara nukuvuga ngo Gatogota Kamanyola Luvungi ubunyine irimo AFC Mouvement Révolutionnaire nukuvuga ngo ziriya ngabo zindi zamaze gufata kuja Kabunambo ni hariya za Ruberizi baba batambutse bwegera ukaja Ruberizi uzoja Mutarure uzoja Sange uzoja za Runingu na Kiriba ni Ruvira gusa ni hafi ntabwo ari kuruko uhagiye ni hafi andi makuru na yahe bwana munyamakuru reka dusimbire Washington aho amasezerano ahayasinywa abantu benshi bakavuga ngo amasezerano ngo ko barasinya ngo bahagarika intambara ubundi nta ntambara u Rwanda rufitanye na Kongo intambara ngo bafitanye ni intambara y'amagambo
Guerre froide. iyo bita ngo n'amadisikuru de haine. niyo ntambara bavuga. Ariko amasezerano bagiye gusinya ni amasezerano y'ubucuruzi. Utasuba bucuruzi amabuye azimbwa na gaz metane iri muri lake Kivu bagomba ku exploiter kuko lake barayisangiye. Ngayo amasezerano Washington. Ariko rero Gisegeti aza kugenda hari message nabonye discours yavuze yaravuze ati tugiye gusinya amasezerano ya Washington. Atariko ati kintu kidahari ta mixage ta brassage. Ico bita mixage no guhuza ingabo. Brassage ni formation se bakorera hamwe. None ukibaza ngo ese yari kwa uwo babasha gusinya amasezerano ni President Kagame kandi karagwana na AFC nubundi nta brassage yakoranye n'ingabo z'u Rwanda nta na mixage bakoranye. Ingabo bokoranye ni AFC yego. Ikindi wakwibaza karavuga ngo nta brassage nta brassage nta mixage. Ukibaza ngo ese abamwirukanye kuri Goma bakamwirukana Bukavu bakabamwirukanye bakamwirukana za Kamanyura bamukuye za Kaziba bamukuye za Mwenga bamukuye za Nzibiri bamukuye hehe bamugejeje ikantaraga. Karatekereza mu mawazo ye ngo mu gitondo kimwoza mubwira ngo duhindutse abasivile ufate zino ngabo zawe ino coalition y'intera hamwe n'abano barundi n'abaki ngo bagarure ngo nibo baza kututegeka bategereze se ko ari byiza bazabazanira. Cyangwa aratekereje ngo bazamuhereza igihugu bafashe ku mbaraga bakimuhereza kakado bamufungi kuko yacuruje pizza garden nako bamushimire se kuko ari pizza azoba yacuruje cyane. Kiriya nikikubwira iki iyo bavuga muri system ya balkanization Gisegeti kari inangira umutima Sidi Kivu na Nord Kivu yamaze kuzikura muri budget y'igihugu de avuze ko nta negotiation bazakorana nagumiyari nabo bagumaho bari. Ngayo nguko ani makuru turaza kuyabageza mu kandi kanyu rushinge rwanyu rugume kuri Joshua Entertainment Mibunda TV ndetse na Rugenza TV. Ijambo rimwe turashimira abanyamerika bakoze initiative yo kuja kwiyamira President Ndayishimiye na Gisegeti kubabwirira imbere y'amahanga yose areba bagira ngo ni muhagarike kwica abanyamurenge. Ngayo nguko amadubu y'umurenge intare za salamu